دستەیە کاروبارê civakî û ketkaran a kantona Cizîrê îro komxebatek ji kesên xwedî pêdiviyên taybet re ji bo nîqaşkirina reşinvîsa wan li dar xist. Komxebat bi beşdariya hevserokatiya desteya karobarê civakî û ketkaran, ofîsa kesên xwedî pêdiviyên taybet û kesayetên xwedî pêdivî li navenda Nûdem a bajarê Qamişlo hat sazkirin. Di komxebatê de reşinvîsa destûra qanûnî ya kesên xwedî pêdiviyên taybet ku ji 14 xalan pêk tê hat xwendin. Ji nava komxebatê rêvebera ofîsa kesên xwedî pêdiviyên taybet ya desteya karobarê civakî û ketkaran a kantona Cizîrê Gulnaz İbrahîm destnîşan kir armanc ji komxebatê xwendina reşinvîsa destûra kesên xwedî pêdiviyên taybet û naskirina mafê wan di nava civakê de ye. ایرو روش ام براستی ام ایرو هاتن ویده جبوگ ام مسوده قانونی کسین اسندار بدن خویا کرن چی کسین اسندار جبوگ ام ناس بکن انو چه مافی واهی چه بنود اف کسانا بحاجت جبوگ روجا خواه روجانه جیانا خواه بردوام بکن فجبو في روجي براستي ام تخوازن كسين اسندار تفلي ببا ام نارينا وا بكرن بنا بيتشي جوانار لايق يجب عليه كار بيج عليه بشي خوندني في حمه تشتيقي ما في قبواف قريداي هەروەها چاڵکوانی مافê ئاستەنگداران هۆشنگ ئیسماعیل jî behsa beşdariya xwe ya di komxebatê de û reşinvîsa destûra kesên xwedî pêdiviyên taybet kir. بجداربومنا ما إيرو بدعوة يا هيئة شؤون اجتماعية والكادحين أم إيرو حاضر بنا جبر أم حاضر بن سر في رشن فيسا كو هيئة شؤون اجتماعية وتشيكري و أم بكار بن أم جيل شيء مقترحات نخوال لي زيادة بكن جبر حقي كسي أستنقدار وإن شاء الله بيجن بلكي إن شاء الله روجي واردان ام بکار بن مافی و تشتی که ماسیج باره چی بون روزه درباست بینده ام بکار بن ام چاره سر بک. پشتی بداویکردنا نیقاشên li ser reşinvîsa destûra kesên xwedî pêdiviyên taybet wê civîn li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bên li darxistin û wê pêşkêşî Meclîsa Gelan a Demokratîk were kirin da ku xalên wê bên cîbcî kirin.